Kumshibenta ban kentew ya karoi kapar uba Preston Tensong sembut menteri rang ba ka jela menta kesngi pale ka khat neutrik unai wing araja ar ulawan man play ya umau nongrim man chna ya kisurok hapo ka sor nongstein ya ute umau nongrim la play haflau jongko office PWD Nongstein division Baper, actually snong di baper. Pin sayo pin pek ya kan galis borok. Kabana kentu kan pam kumbala ong isi mana. Tolong basno bah ban ai kelut di kejaka. Kabana susi kelong don ki project jadi ngimla ban pendet ada por kebabian. Teng tanda kada. Ba kadon kajing huri hura. Kajing bobias kuku. Bat lu kajing kimensi kita jaga ban ai ya jaga haka tu ganti gabangi sna yau suwa tengah terpakrit nadu isir nadu kinong sensar snong nong sensar ha bat nadu kipai ba nong snong snong ba ban ya trelang len bat ke office jom executive engineer office Jom SU, Jom WD Jomi, akan dikecekkan ke Jomi. Gila kreat dia keriko, hapo ke department WD Jomi. Nadu Ustra Chief WD, Chief Engineer, hadu KSTU bagi junior engineer, kita tiada dia juga. Kini kesaksian guna kita tiada. Balai nama bagi skim di bawah di project di bawah di wanra hakeleng solo jom kejela mekla ya kani ngakwa ban perisai omne baniwan nangde ban pembe dan ban keren election dengan ngakwa ban keren ya keji sisa ya ka investment ka bangi na yang disorkan ban ngakermen scam arpulai schedule investment galong double triple bangin yo ya kata kejingkelang hapo kejelang mekla cumi barok kawe kata kabang kuat banong yepi kamtam kanong stoin kadeka headquarter jongka West Hasins district barok ai bakani ka kubo kan sapriang nisya borok isnong githa jong kani ke distrik jong ki Parokowi. Kini keren ya ki babun ki sectors, piong ya ka health, piong ya ka agriculture, piong ya ka PhD, piong ka education, ngamla penyutang ya ki kam ki bangi keren. Ki bangi invest ombuna ya ki real ki nyo hajar. Klur, kawe ke sektor, kawe ke department. Kata kabar kuat kanong ya di Paitba, jom kanong stoy na di Paitba, jom ke West Hasils Barokawe. Kabaan kabar sukenat ya kawan ban play, ya kani ka ID hangni ya kanong stoy, bat ya kabar ladet ban notify ru ban ai kerteng. Ha upain mubakaunam jom kahima hangli anong stoy upain sip dengan takasni ngelalak dan pendet jadi di artli di kamba kia baka bulong kaya sa kahima kapulong kaya sa kipaiba jom kanong stoy Barokawe kawe karang sukwa ban pempaw hangli nasong tenat silonet ban koi biang hak ni ka sorno stoy alayo i sisa ya kejing kela ni naga sorkar ni ya kejing kela ki babun agi ni ki south tam ki sansnen duna borok kini ki jialong dei namar kejing sta kejobi ki paitba jong ka nong stoy ki paitba jong ka West Hasils borok kawe kawe kabakong santam hakaroi kapan hapo kejela kejumi kapanung kong day kalenti kasingkin klem kalenti kasingkin kababit kababian
Ngatarai letno berisna kayin bangla, letno begin airong airup pen internet ya kayin, namatang sumi nabar sabar joga pelau ye, kelalom dokuwe pat kadur kadar joga. Hata kanongrim hadin mengira sinti ban yalam ya basorga natu aja katra. Nagwa ban om ya bi ba manifesto jomiru kalom ba. Ikwa ban warang ia ka jingkela. Bat ka jingkela kade ban sedang ngano tenyo. Menin ninalit bu monongrim ya kawe keslok boda kabadon kam bahadu kata syata syapo isjagail. Kaban penuntoy ya kita dipai pak nong setu ngadam om ya kakenti hati ba kasorkar MDE hapo kejelam jom ukon raksama nilalang ia kaban invest dari ban pelut katwedei bak kejisna ya kasulok nadu arah haja katra haduk mentah om bunga ya katlai hajar pelur dekat bat naladon harus sorkar nadu ajar lah hadu ajar katra nanta katra hadu mentah gila krit ya kriko hapo ke departemen budi joni